Mwere wakwa wajera jigwe ndi haha na mwini wedetwo muno wetagwo Mutoria no ndamutambulisha no gwenda ningi acokere ritwa riake riria ri gibandi-ini na riria andu makimui nario ni njitagwo Mutoria wa Mwora kuma gatura kanini kena haharari kundu gwitagwo Kimende iko nikuo mucie. Congratulations for your performance. Thank you, asante sana. Kirathimo. Ni ndiraiguire wa complain ugate andu a TikTok mamenyaga nyimbo ciaku after 1 year, after 2 years. Timaeni no at least after that complain ire maracenjirie koguo uraruta kamenyetwo kuna turibo twire dutete since then na nturaka wega kuna rumo rwetagwo December ruru rungi ruretwo Olivia na andu ni guthaka video andu makiina rwimbo ru rweru lakini ndoto zetu hatutachorea. Maina view because of the technology, and I think actually TikTok may play a very big role kutengeneza community todo ukurehagira content ria wedete taruni nyimbo ici ciothe by the cia mugithi I think nimezilearn through TikTok and it's a very important tool on a event teno kogo I love that this community is growing. Kogo tuthi na mbere oro uguo tugikuraga tugiukaga hamwe tugiteithanagia. That's how we're going to grow as a country, as a community. Riria ukuheo performance teno no kona andu mamirio boya na njira ya kuina nyimbo ciaku na ni uramenya hena mundu winaga na ciake itimenyeke we wiguaga ate riria uroka ha and let me go to the ladies and the ladies are crazy about you na ukona ni marenda tu wendere kuina na kuina undu ucio uyaga na njira iriku ni gikeno kingi itangieretha no njuge tinie ni mwathani wi thiini wakwa ni ona andu ona ini aria njemanagia nao ndimeraga you need to remember that yani kiheo kirio hetwo ri tigiaku ni kiandu koguo before even I start praising me you are thank you kwa than tondu ni okay hotithĩtie gukinya haha na koguo roiga ni makwe andu ingi twanjirie nao mataraina tha ici kwa andu ingi ona mainaga wega kungira no matigikinyite haria nginyite koguo ngauga ni ngatho nyingi no ko kwina muini we hau ndukanoge oko ni uraigua thini wa roho kiu nikio wagirwo gukorwo gika oya na urute wira no thi na mbere ndenda guguthesha personal ndenda guguthesha personal tuge wena mundu eke tuge mundu eho ndeke ndikahenania ndina mundu ni wigua rimwe ni complainaga uria obviously gutingiaga ire tumaroka DMs gutingiaga ke kana ke ni akwa complain kana ni understandaga so far tu sawa nyonete mundu mwega ni ona ndamakire kumuona tondu ire tutacio ni anini muno matigarite Kenya no ni ani ona we hau mwathani agoco mutire ingi kuko ni aranyita ni wira music is very powerful so it makes people feel things and you can't control that kiuti kindu ingi giukira muthenya umwe njuge riu ndikwenda kwendwa nona ni turutaga wira nake nake ni ara treat kiria ndireka ta wira so I love that there is that separation so kwina wira na kwina maundu ma mucie mwathani uturathime ona ithwe bless us hallelujah era mwirori wakwa wa njira njigwe kiugo kimwe
mwiroreri wa njira njigwe nie ni nyonete mwathani akinyitirira akinginya haria nginyite koguo ndugakue ngoro okire ureka oko ni koehuka kona indo wendagia oko ni kuina winaga cucu wako anjiraga atiriri mundu anyitie kothi yake. And how do you know that? Ugika kindu kiria urakenera ngoro yaku yani ugika kindu urenda ngoro yaku ikoragwo kigwa ihorerete igenu koguo o mundu anyitie kiria ndete kothi yake ni andu kamake wi sawa. Kuma guko kwa njira njigwe wa mbere ni thengio ni gwitikira tukurie ciuria wa keri ni thengio ni kurugama haha aingi ni murama approach mako ti umuthi mureka wega muthi na mbere ugo we need more content like this to grow the community na ndirakena muko ngiona andu anini we na miaka igana kwanja na miaka igana ndirakena muno ngiona andu anini magithi na mbere na kwiruta Gikuyu na kwiruta me etagwo ki our ways our ways we usiniambie wewe na ni uko na anyway murathimo ni mureka wira mwega muthi na mbere. All right. Niĩ njĩtagwo Njerũ wa Ndung'u nĩ twerĩkane.